Урыстәылатәи амедицинатә мырбыгақәеи аҳақьымцәеи ареспубликахь раалыршан Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Урыстәыла Ахада Владимир Путин иара иԥылара аан ирыдыркылаз аӡбамҭа инақәыршәаны аҳақьымцәа инарыгӡо аус акыр ихадоуп ауааԥсыра ргәабзиара аҭагылазаашьа зеиԥшроу ашьақәыргыларазы. Дара игәарҭоит агәы, аҷаҷақәа, арԥҳа, аца, ахаԥыц, аблақәа, еилыркаауеит ауаҩы ишьақәыӷәӷәара зеиԥшроу. Арҭ аусқәа зегьы нарыгӡоит хәыда-ԥсада. Ачымазара зеиԥшроу азыҟарҵо лкаақәа рылоуп аҳақьымцәа ауаҩы ихәышәтәра ишалаго. Иахьазы Аԥсны агәыхь чымазареи ашеиқәшара ԥсыҽи еиҳа ауаа ирылаҵәан иҟоуп ҳәа рыԥхьаӡоит Урыстәылатәи аҳақьымцәа. Медицинский отряд представлен из маммографического комплекса, рентгенологического комплекса и передвижной лаборатории. Если врачи выявляют патологию, они отправляют пациентов в штаб, дальше они из штаба перебазируются к главному врачу, или мы их забираем в подведомственные организации ФМБА России. Урыстәылатәи аҳақьымцәа Аҟәа аус руеит даҽа ҩымчыбжьа. Анаҩсдара убасгьы ауааԥсыра ргәабзиара аҭагылазаашьа зеиԥшроу гәарҭаран иҟоуп Гәдоуҭеи Гагреи рраионқәа рҿы. Иахьа убасгьы ареспубликатә хәышәтәырҭа аҟны иалагеит хәыда-ԥсада ауааԥсыра ршьа агәаҭара. Уи хықәкыс иамоуп ауаҩы гепатит ҳәа захьӡу ачымазара ицәа иалоу иаламу аилкаара. Ас еиԥш агәаҭарақәа ирыцҵахоит даҽа ҩымш. Арҭ аусқәа мҩаԥнагоит ареспубликатәы ацәа венериологиатә диспансер аҳақьымцәа. Даурин Аԥшьба, Роберт Ламиа, Аԥсуа телехәаԥшра.